koji je tražio 1-1. Hajduk je poveo 8. minuti preko Bencuna, a gosti su izjednačili na samom kraju tog prvog poluvremena nakon pogreške Kvasija koji je igrao neoprezno rukom. Blaževski je pogodio s 11 metara, ali vjerujemo da će u nastavku Hajduk igrati još bolje, još kvalitetnije. Evo tih pogodaka iz prvog dijela dok ih gledate. Valja sigurno spomenuti i primijetiti, a i vi ste to sigurno primijetili, osim praznih tribina i ovo loše, da ne kažem katastrofalno stanje travnjaka na Poljudskom stadionu, to je posljedica dvodnevnog zbivanja od prošlog vikenda. Jedan festival elektronske glazbe se odigrao ovdje, održao na Poljudu. Nešto slično, samo će to više ići prema rokerskim vodama. Čeka Poljud idući tjedan. To su stvari koje Hajduku donose financijsku zaradu i to lijepu financijsku zaradu, ali eto, dovedu do nečega ovakvog. Međutim, Hajduk tu ima jedno osiguranje jer organizatori tih zbivanja su odgovorni za to. Ako se travnjak uništi do nepopravljivosti, da onda se o njihovu trošku odmah napravi zamjena tog travnjaka. Međutim, to jedno međurazdoblje sada valja izdržati sa ovim trenutnim stanjem. Vjerujte, bolje je na samom terenu nego ovako kako izgleda preko naših kamera, puno ovih žutih, pa čak i crnih područja, ali nije tako loš teren da se na njemu zapravo ne može igrati, iako jasno da je stanje daleko od idealnog. Stigli su i Makedonci, sve polako spremno za početak nastavka. Tamo dovoljno vremena za jednu informaciju. Imali smo jednu zamjenu identiteta tamo na početku kada smo predstavljali austrijskog delegata. To nije bio gospodin Šmolcer, bio je to njegov domaćin s Hajdukove strane, Denis Kosor, pa evo da to popravimo i da se zahvalimo kolegi Maršiću za pomoć. Krenuo nastavak, čini se da promjena nema. Jedno je Hajduk napravio u prvom dijelu. Bencun, čini se da prilikom pogotka se nešto dogodilo nezgodno. Mirta nas je izvijestila nakon razgovora sa Hajdukovim liječnikom doktorom Rakićem. Malo se vid poremetio Bencunu, nema potrebe tu ništa riskirati ili čekati. Mujan je ušao mjesto njega, pa tako za Hajduk. Kalinić je na golu, vrlo dobri Mikanović desno, lijevo Jozinović, stoperi su Maloča i Milić. U sredini sada Anđelković, Sakcaš i Pašalić, naprijed Sušić, Mujan i u samom vrhu napada nesretni Kuasi. Vidimo šta se ovdje dogodilo. Zinović je dobio malo jezikove juhe od strane nizozemskog suca Richarda Lisfelda. Barem tako izgleda ovdje sa našeg komentatorskog mjesta. Zinović je išao nešto i pregovarati nizozemskim sucima na kraju prvog dijela. Očito Lisfeld i nije baš bio sretan s tim. Znači, sudac koji onako jednom godišnje sudi jednu utakmicu u ovim pretkolima, da li Europske lige ili Lige prvaka. Sudio je našoj reprezentaciji do 19 godina, 2009. još kada su igrali protiv Švicaraca, slavili 1-0. Kod Makedonaca Dimovski je na golu, trojica su stopera, Mitrev, Petrov i Ilijev na bočnim pozicijama, s brojem 20 Vasilev i s brojem 2 Tašev, onda u sredini trojac Mavrov, Mitrov, Stojilov i naprijed Baldov, Alijev i Blaževski, koji je opravdao u prvom dijelu definitivno svoj status prvog igrača turnova. Ovo je zaleđe. Ovaj bliži pomoćnik je Davi Gusens. Hessel Stegstra tamo na daljoj strani. Ovo je ponovno Blaževski htio biti neugodan za Hajduk. Ide sada lopta prema Jozinoviću. I koliko god da je brz, nije dovoljno brz da dostigne ovu loptu. Na kraju prvog dijela smo se oprostili od vas sa podatkom da je Rijeka povela protiv Prestatina s 1-0. U međuvremenu Riječani su i povećali to svoje vodstvo. Sada je 2-0.
Onaj prvi pogodak za Rijeku je zabio Benko, a isti igrač je zabio i drugi pogodak. Prošlogodišnji prvi strijelac domaćeg prvenstva. Eto, zaista u sjajnoj formi otvara i ovu sezonu. Dobro, lijepo za status hrvatskog nogometa. Ponavljam, Dinamo vrlo uvjerljiv protiv svojih simpatičnih protivnika iz Luksemburga. Lokomotiva danas pobjeda na gostovanju u Minsku. Rijeka odlično krenula protiv Velšana, odlično krenuo je Hajduk ovdje protiv Makedonaca. Nažalost, Spličani nisu tako nastavili. Ali još jednom izražavamo vjeru i nadu da će tako izgledati u drugom dijelu kao što su krenuli na početku utakmice. Sada žestok prekršaj na Kvasiju. Ostaje pitanje zašto je Lisfeld odmah reagirao i prekinuo ovu obećavajuću Hajdukovu akciju. Ovdje se komotno mogla pustiti prednost, pa onda sankcionirati ovaj zaista žestoki prekršaj Ilja Mitrova na Kvasiju. Mitrov je jedan od iskusnijih igrača u redovima Turnova. I oni dosta imaju mlađih igrača kao i Hajduk. Trojica najstarijih sa 30 godina su napadač Baldo Valijev, vratar Dimovski i požutjeli nedavno Iljo Mitrov. Loše Caktaš, ali spasio Pašalić. I onda prekršaj Milića na Baldo Valijevu. Osim Mujana koji je ušao već umjesto Bencuna i rezervnog vratara Stipice, Milović, Maglica, Bradarić, Kiš i Lučić su na klupi za rezerve kod Hajduka od početka nastavka. Dva napadača, Kiš i Maglica, te vezni igrač Filip Bradarić su na zagrijavanju. Ilić, Caktaš iz prve, ali gubi Mujan, pa onda griješi Ilijev. Caktaš prema Jozinoviću. Stiže reagirati Ilijev. Petrov u mini problemima, dobro se snašao. Otišla je lopta van. Biće aut za Turnovo. Jasno, sa dosta pozornosti i iščekivanja se čekala ova utakmica među Hajdukovim navijačima. Puno pitanja koliko vrijedi, koliko je dobro to Turnovo kao treće plasirana momčad iz prošle sezone makedonskog nogometa. Nešto se jesu promijenili, ne tako puno. Da vidimo ovaj napad Kvasi u sredinu, stiže Mikanović na loptu, ali blokirao je Tašev. Ponovno taj aktivni, brzi Dino Mikanović. Tašev čini se osjeća posljedice ovog ulaska u blok. Kažem, puno pitanja oko i kvalitete Turnova. Mnogi su ih smještali tako, recimo u donji dom hrvatskog prvoligaškog nogometa. Tako je nekako najlakše raditi usporedbe. Ali jasno, puno više pitanja koliko zapravo Hajduk ovdje vrijedi, kakva je Hajdukova ta neka europska kvaliteta, pa se onda jasno odmah javljaju i neka sjećanja, i ona lijepa i ona ružna na te europske početke Hajduka. Sigurno jedno od većih ili najvećih razočaranja je ono iz 2004. godine kada je Hajduk ispao od Shelburna. 3-2 u prvoj utakmici u Splitu i onda na gostovanju poraz 0-2. Mnogi to i dan danas drže najgorim trenutkom u Hajdukovoj povijesti. Ispadalo se u posljednjih 10 godina i od Debrecena 2005. Žiline 2009. 2011. Stoke City, ali to su ipak klubove koji imaju neku vrijednost. Shelburn zapravo poluamaterski ili amaterski potpuno klub. Mnogi su baš s njima uspoređivali Makedonce, ali ipak rekao bih da po onome što se
vidi za sada od turnova i što su pokazali protiv Suduve da su oni bolja momčad nego li što je to bio Shelbourne. Budućnost Birkirkara, Skonto, 2003. Finska Haka, posebno 2010. Dinamo Bukurešt, to su te lijepe Hajdukove priče što se tiče početka europskih sezona. Jasno, vidjet ćemo može li Turnovo ući u taj dio priče. Kvasi je ovo htio atraktivno završiti, nije bilo dovoljno prostora, ali još jednom Kvasi, Caktaš malo širi na stranu, Mikanović oštro u sredinu i udide ta lopta Vasileva, ide u novi udarac iz kuta za Hajduk. Nema baš neke žestine na početku nastavka kod Hajduka, nema one prave agresivnosti, pravog juriša, ali sigurno da su i gosti ohrabreni sa onim pogodkom u samoj završnici prvog dijela. To im je definitivno dalo krila. Ako je i bilo istine onim njihovim pričama da su oni došli eto tek tako tu da mogu upisati da su gostovali na Poljudu, mislim da nam je sada svima jasno da to baš i nije tako i da oni vjeruju da ovdje mogu puno toga napraviti. Jozinović na netipičnom mjestu za njega, ima dosta prostora za Mujana, ali slabašan centar šut Tončija Mujana. Kao da Mujan još uvijek nije na pravi način uhvatio ritam utakmice, kao da ga je iznenadio taj ulazak s klupe. Čekao Baldo Valijev da se otvori Blaževski, da zapravo pobjegne iz zaleđa. Srećom po Hajduk nije dočekao taj trenutak. Lopta u terenu, kažu suci. Mujan protiv Ilijeva i Mujan ne prolazi. Caktaš, Pašalić. Jozinović ukrao loptu Vasilevu. Jozinović još jednom. I na kraju je to ponovno udarac iz kuta za bijele. Još jednom će to ubaciti Mio Caktaš. Malo guranja ispred Dimovskog, glavni akteri Ilijev i Kvasi, odmah to nizozemac Lisferd smiruje. Caktaš, tamo prvi igrač u makedonskoj obrani na lopti, to je čini mi se bio Mitrov, Mujan krivo za Sušića, osigurač Anđelković. Putem sada Tudora prema Kvasiju, da se kreće, da se nudi. Ove dvije prethodne situacije kod ovih ubacivanja Jozinovića i Mikanovića, kao da se malo osjetio izostanak onog pravog napadača tamo pred golom Dimovskog. Bile su to zanimljive lopte, ali nitko nije išao na njih. Broj 4, to je Tomica Petrov, ostao je na travnjaku nakon one prethodne situacije u kojoj je Hajdukova klupa tražila prekršaj na Kvasiju. Vidjet ćemo koliko je i je li ozbiljna ova ozljeda makedonskog stopera, 23-godišnjeg Tomice Petrova, igrač koji je imao nešto nastupa za makedonsku reprezentaciju do 21 godine, od 2009. u redovima Turnova. Da, sigurno i makedonsku klupu
zanima njegovo stanje, ali po ovome reklo bi se da je Petrov spreman za nastavak ove utakmice. Da, Petrov je dobio dozvolu za povratak na teren, ide zauzeti svoju poziciju tamo u samoj sredini obrane Turnova. On je zapravo njihov posljednji igrač. Čini se i da Hajduk sprema novu promjenu, da će na teren s brojem 9 Anton Maglica. Čuli ste Tudorovo zadovoljstvo za reakciju Jozinovića i Caktaša, da se ovdje pritisak napravio bez prekršaja. Pašalić za Kuasija. Caktaš. Mujan, pa još jednom Caktaš, traži loptu Sušić. Caktaš se odlučio za Pašalića. Sušić. Mujan pokušava tu okrenuti lijeva, nije prošlo. Caktaš. Dugo sada Hajduk kruži, traži, vreba svoju priliku. Evo udarca Pašalića, međutim nedovoljno precizno, bez problema za Dimovskog, bez pravog izazova za vratara makedonske momčadi. Već smo hvalili Marija Pašalića za ono što je do sada pokazao. Inače, rođen u Njemačkoj, u Mainzu, sa 3 godine se doselio u Hrvatsku. Nekim njegovim proigravanjima neki su se sjetili, vidjeli nešto od igre Ivana Leke, oni nešto malo stariji, u njegovoj igri su vidjeli nešto od Mičuna Jovanića. Ali možda ga i ne treba opterećivati sa tim nekakvim usporedbama, nek samo igra svoju igru. Sušić, Caktaš neoprezan, je predugo čekao, ali nastavlja se ovaj Hajdukov pritisak. Jozinović sada i on puca, Dimovski brani. Ponovno lopta za Hajduk, Mujan. Sada nesporazum na liniji Mujan-Jozinović, ali kao da je Hajduk ponovno živnuo, kao da je to sada ponovno na prava brzina, prava agresivnost. Maglica pokraj terena, spreman za ulazak na teren. To je svojevrsno iznenađenje Igora Tudora. Mirno Kalinić za Maloču, koji ima puno praznog prostora ispred sebe. Mikanović. Čuli se na tom bilo igranja rukom Taševa. I evo sada situacije u kojoj baš ranije spominjani Pašalić ide iz igre. To je 62. minuta. A umjesto njega već najavljivani Maglica. Kažem iznenađenje jer ta dva jaka Hajdukova aduta, Anton Maglica i Franko Andrijašević, se još muče sa ozljedama iz prošle sezone, kao nisu spremni. Za Andrijaševića sada je definitivno jasno da nije spremno, jer ga nema niti na klupi za rezerve, iako se baš tamo očekivao, ali eto, umjesto njega na klupu za rezerve uletio je Anton Maglica. Ne samo to, nego je na kraju ušao na teren evo u 62. minuti. Promjena i kod Turnova, Iljo Mitrov iz igre, Ratko Mutavčinski u igru. Mutavčinski je jedini stranac u redovima Turnova, on ima bugarsko državljanstvo. Za njega premijerni nastup ove sezone jer nije igrao protiv litavske Suduve. Jasno, sada će se Hajdukov raspored promijeniti jer Maglica sigurno ide u sredinu na ono mjesto koje je do sada držao Kuasi. Kuasi će se malo izvući na bok, a Sušić ide na onu Pašalićevu poziciju koja mu vjerojatno malo i više odgovara. Mujan sada vrlo lijep potez, ali Petrov ga zaustavlja. Sušić.
Mikanović u novoj akciji, ali sada to nije onako kvalitetan centaršut kao u 8. minuti kada je Benzun doveo Hajduk u vodstvo. Maglica, doveden iz Osijeka prošle sezone, puno se od njega očekivalo, tek dio toga, iskreno govoreći, Maglica ostvario u prošloj sezoni, ali isto tako njemu u opravdanje mora se reći da je zaista muku mučio sa ozljedama tijekom cijele prošle sezone, nikako da se uhvati nekakva konstanta, ne samo nastupa, nego i samih treninga. Ali sasvim sigurno, kada je zdrav, kada je u pravoj formi, jedno pravo rješenje za Igora Tudora na toj poziciji napadača. Mnogi se zapravo i vesele tom jednom određenom internom nadmetanju između njega i Tomislava Kiša. A ko zna, možda ih u nastavku utakmice vidimo i zajedno na terenu. Više od sat vremena igre iza nas, odnosno 4 minute više u ovom trenutku. Dobar dio i nastavka iza nas. Nije se baš ništa previše promijenilo u odnosu na sami kraj prvog dijela i dalje Turnovo dobro drži svoju poziciju, svoj obrambeni gard. Hajduk bez pravih rješenja, bez pravih prilika za novi pogodak. Evo sada Caktaša i Mujana u akciji. Anđelković. Još jednom Mujan za Caktaša. Caktaš ne može to provući u sredinu jer još jednom Petrov na pravom mjestu. Spominjali smo na početku da oni Mitrev nisu nešto pretjerano spretni i brzi, ali u ovoj opciji sa trojicom igrača u obrani to baš i ne dolazi tako puno do izražaja. Dobro je to zamaskirao taj turski stručnjak Ali Gineš. I sada novi problemi za Hajduk. Sretno dosta je lopta došla do Taševa. Blaževski. Valdovalijev. Traži prostor za udarac. Sušić zaustavio. Stojilov za Baldovalijeva. Ovo je sada bilo vrlo neugodno za Hajduk. 66. minuta. Srećom to nije bio pravi udarac Zorana Baldovalijeva. Dobro postavljen Kalinić, miran, siguran, u zaista nezgodnoj situaciji. Lijepo su to odigrali Makedonci. Pravi zicer ili prvi pravi zicer za njih. Srećom nije iskorišten, ostaje i dalje 1-1. Mikanović ponovno u naletu, Mikanović ponovno pokazuje tu strašnu brzinu i Kvasi sada griješi. Kvasi je imao idealan trenutak da se iskupi za onu pogrešku, za ono igranje rukom, ali nije iskoristio ovaj Mikanovićev odličan prodor. Dobra pozicija za Žana Evrara Kvasija, ali Kvasi ne pogađa. Tudor ovako izgleda miran. Pitanje je šta misli, pitanje šta se događa u njemu. Maglica sada u prodoru, izdržao je 2 sudara Maglica, spasio loptu i ovo je sada bilo nezgodno za Dimovskog. Malo sada otvoreniji čini se gard ne samo Hajduka nego i Turnova. Još jednom Caktaš iz kuta. U sredinu, ne pretjerano siguran Dimovski, Mujan i Maloča. Maloča skoro je izgubio, srećom ovaj Mikanović je dovoljno brz da stigne na ovu loptu. Zaista vrlo dobra partija ovog mladića, sjajno je odmijenio do sada standardnog Avdiju Vršajevića. Sušić. Loše dodavanje paralelno sa obranom. Sušić, izletio je Vasilev. Dobro pokriva Anđelković. Da, dosta brzo se sada akcija
Pomić sjedne na drugi kraj, s jednog na drugi kraj terena. Caktaš, pa još jednom Anđelković. Sušić. Maglica, vrlo lijepo, preskočeno za Caktaša, pa onda Kvasi, sada ljuti i Caktaš i Maglica. Isto tako ljutito im uzvraća Bjelokoščanin. On se sigurno strahovito želi iskupiti za onu svoju pogrešku. Samo trebao je to napraviti koju minutu ranije. Ovdje bi bilo zaista puno korisnije za Hajduk da je ovo odigrao prema Maglici i Caktašu koji su bili u vrlo dobroj poziciji. Nije uspio Hajduk ovaj pokušaj pritiska tamo na sredini, pa se otvorilo nešto prostora za Vasileva. Nije to iskoristio. Mujan. Evo Vasilev popravlja loptu Mujanu. Evo tog novog igrača, Bugarina Mutapčinskog u akciji. Sada od Maglice traži ono što je ranije tražio od Kvasija Tudor, da ovdje u sredini dolazi po tu loptu, da igra svojevrsnog sidruna. Kvasi bez rješenja prema naprijed, pa Anđelković prema Mikanoviću, ali dugo je ta lopta putovala. Onda može ovako reagirati Tašev. Sušić. Mikanović. Stišće Kvasi Mitreva. Mitrev čvrst. Ogromna premoć Hajduka u posjedu lopte koja je još i narasla u nastavku utakmice. Maglica brzo iz prve odigrati, na kraju ispalo dobro za Hajduk. Iako osjeća se ili možemo reći primjećuje se taj nekakav napredak u igri Hajduka u ovom drugom dijelu. Čini se da imaju snage, da ima tu i jasno i volje i želje, da se sve ide čvršće, brže, agresivnije prema Makedoncima. Možda je tu sad došla malo i ona priča koju smo spominjali u prvom dijelu, da to Turnovo i nije baš blistavo na tom fizičkom planu. Nama sve jedno, samo da